Congressman Garbin, Marinaga po. Good morning, Henry. Marina Aldao sa Gabos na nag-aantabay kang PBN Chile. Good morning po. Yes. Kung primero, ano po ang ikapo nadangog ko na sa imong stand buda ka na Bicol tungkol sa extension ka voters registration. Pero po, kumusta? Anong development pag iningon niya sa House of Representatives? Well, kang Biyernes, nagpasar kita kay bill ang House of Representatives approve on second reading para mas ma-extender ang registrasyon ng mga bagong botante as in sa mga mag-activate kasi indang voter status. Opo. On the other hand, ang Senado nakatala na aprobahan mo niyan so sa indama na measure to extend the registration of voters until October 31. Sabi. So ang extension is 1 month parehas. And in fact, parehas ang version kang House of Representatives and Senado na magkaigwa ki extension of another month po until October 31 tabi. Iya. Kung ano po ang justifiable reasons tabi nindo sa House of Representatives ta garipat ang Senado baga nagkakasurundo ka mo na talagang dapat extend ini hanggang October 30? Well, ang pinaka-justifikasyon is abuta na magkaigwa ki massive disenfranchisement. Duman sa mga primerong magboboto pa sana asin so day nakakarehistro. Opo. Ini sa rason na we expect ay 73 million registered voter for this 2022 election. But as of Friday, the data that was given to us, I think more or less nasa 63 million pa sana ang registered voter sa bilog na Pilipinas. And considering, Henry, that there are so many lockdowns that affect and close the office of COMELEC for registration, lalong-lalo na sa Metro Manila, talagang dakulang madidisenfranchise kay ni Henry. They need to participate in this democratic process in choosing their leaders for the next 3 or 6 years tabi dahil presidential and local election tabi ni. Kung ang sabi baga po kang iba na hamon, sabi nga ni kan medyo ako naganadagog na mga interview sa COMELEC. Haluin na ngayon na pig-announce kang COMELEC na gari more than 1 year o magdo 2 years po na ang publiko open na magpasiring sa COMELEC para sa registration. Kundi gari nagiging parte na kang sistema ta na pag last hour na dapo saka nagdadarag saan mga botante. Ano po ang reaction nito kay Henry? That's also my observation. In some areas na maluwag, as in wala man na lockdown masyado, wala man na restriction masyado, talagang tuod sa last minute. Kung rin last minute, saka lang mapirila. But in other areas talaga, wherein nagkaigwa ki lockdown, talagang kaipuhan. But might as well extend it in the whole country so that maasigurar ta as hindi na maging rason na days hindi nakapag-rehistro because of the situation, the restriction on COVID-19. Remember, Henry, for the longest time baga, so mga below 18, bawal magluwas. Diba? Yes, correct. Yung mananggad Yung mananggad. Diba? So, data man ma-expecter sinda na makapag-rehistro. Although they can be I think they are allowed to register considering that when they reach the age of 18 on or before election, then they are entitled to vote. Yeah, correct. Tama po. So, iyan sa mga restriction na mga nahiling tang nakaulang talaga. And of course, itong fear baga, Henry, na ako ko yung makipagsusuan dyan dahil nga sa COVID. Yan, diba? Sarupa. So, iyan sa mga bagay-bagay na dapat konsideran. I have a constant communication with one of the commissioners, si Commissioner Ko. In fact, Commissioner Ko, KHO. Yeah. I-spelling mo talaga. And bago man kami palang Congressman CO, bago CO? KHO. Commissioner Ko. KHO. Okay. And in fact, Henry, kang nailing kong kalunos-lunos dyan, so pamugtakan ta dyan sa syudad, baga nagpipirila dyan, paparatan, maghapon. Totoo. I immediately requested, sabi ko, Commissioner, why is it na pinagtutugutang tang araw kayo ng pila na samantalang igwa kitang MOA
with other malls like SM, Ayala, and Robinsons. In Legazpi, we have 2 malls that you have MOA, SM and Ayala. Pasalamat man kita dahil right after pag-aputa, Biyernes ito o Webes? Webes ito kong, Webes, halabaon sa pilay. Napalyo na tulos. So. Buda, makakon talaga, buda, may niton bagang panahon, buda mapila ka kihalawigon talaga. Nakaarabot na naman sa likod kan sangon ng panlunsod. Well, tama po yan. So, good thing kung gabos healthy. Paano although ang seniors and PWDs and pregnant women were given the priority sa linya. Pero maski puro paano, mapila ka manggiraray, diba? Yes. So, mas maray na itong yaon sa loob kang mall, palipot-lipot, as in may nagkakanigong, kumbaga, sirungan sinda, tanganing day sinda mainitan. But just the same talaga, Henry, grabe ang pila. Halabaw ng pila manggiraray. As early as 5 o'clock in the morning, may nakapila na tabi, Henry. Maski naman sa Manila, nailing ko sa mga news sa television, talagang kadakol kang nakapila eh. Halabaunon talaga. Tama ka, Henry. Ano po ang tsansa na, although gari makakaluso talaga ini na kamo sa Senado and sa House of Representatives and po, gari nasa saraon direksyon na dapat extend ini? Well, there's a big chance na magkakaigwaki extension. Data lang aram kung 1 month ini. But yesterday, I was in talks with Commissioner Ko, KHO, Commissioner Ko. And ang sabi niya, there's a big extension because they really need to heed the call of the Filipino people. Dapat nangugun maninda. So kay puan pa. Because, if we fail to participate in this democratic process, choosing their own leaders, pag-abot kang Mayo, kan 2022, talagang nakulaon na kawaran iyan sa indang diretso na the right to suffrage. And so many will be disenfranchised. But if you will ask me from 1 to 10, tabi, Henry, whether there will be extension, I will rate it 9 to 10. Igwang extension, tabi, Henry. Dahil lang aram kong hanggang Oktubre 31. Pero yan po ang requesta sa House of Representatives, pati naman sa Senado na aprobahan ni Dumangonyan itong measure nito. Akong, is there really a need na magpasaki legislative measures or so COMELEC can do their own, can decide on their own para sa extension kay nita? Kung ako nasasala baga po, correct me if I'm wrong ha, baka sa lang na basa ko, inibaga na mga calendar of activities na ini, ginibo man sila ini kan komisyon sa endang mga en-bank meetings, tabi, Congressman? Well, we just need to show the sentiments of the House of Representatives and the Senate, which is the representative of the Filipino people. So, itong measure na ito na adaptar mo niyan sa duwang kamara, ito ang sentimento kang mga kongresista as in senador. Ayun. Okay. So pag ini naipasa po, dahil ang COMELEC should follow, diba? Magiging batas ini. Ang pagkaaram ko kasuhapon and base sa sakuyang pakikipag-ulay, there's kumbaga sabihin 95% na magkakaigwaki extension, tabi. Mahiling taman ang sitwasyon niya, talagang pila man giraray, tabi, Henry. Very good. Okay. Kung balikan ko sinabi mo kasabago, ini na naobserbaran mo na labaon na pila, siguro ini na naging suggestion mo sa komisyon, baka pwede ni mai-suggest nila sa iba pang mga lugar sa Bicol or sa Pilipinas ilingon mo itong sa Manila talaga, ang pila talaga nasa tinampo, pero with your suggestions na pwede gibon sa mga malls, pwede maging practice sa iba-ibang parte kan sa tuyang nasyon? Well, tama ka, Henry. In the entire country, they have 3 MOAs in 3 malls. Correct. SM, Ayala, and then Robinsons. Sa tuyang syudad, we have 2 malls na kabuuan nila, Ayala and SM. So, yan lang ang hurdle, Henry. Kung wala man na mall duman sa mga nasambit na lugar, sa ibang lugar kang sa tuyang nasyon. Another thing is we need to add more portals. Kasi maski ikag mo yan sa Ayala o kaya sa SM, saro lang na portal yan. Samantalang kung duwang portal lang ikag mo, yan man ko tas pigre-request sa tabi, Henry. Now we need to ask more portals, additional portals, para mas makaskas
ang pagrehistro. Kasi kung saro lang ang portal, duman lang nag-aagi sa sarong portal na ito. Yes. Siring kang dyan sa Syudad Can Legazpi. Iyo. The thing is, Henry, when I talked to Commissioner Ko, ang sabi niya, ang kada portal, ang authorized lang mag-operate is the election officer. So you need to add so you need to add another election officer for every portal. Lalong mahaloy. Dagdag na silduhan yan. Mahanap ka panibagong election officer that will activate and process that portal. Ito magpadalagan kay itong portal na tabi ito, Henry. Yeah. So yan, talagang ang remedy kung bako dagdagan sa portal, i-extend mo. Iya. Actually kung answer ko tabing hapo talaga sa imo, kung ikaw pang ibang paagin na ma-suggest sa Comelec, mas mapakaskas talaga ini na ansaro nga yang tao perang minutos lang diyan. Basta kumpleto kang dokumento, dapat makaskas kang makaka-register. Ito po, so portal talaga po. Portal ang solusyon talaga. Opo. I see. Okay. So, with that, inang makaka-resolve, makaka-solve in extension para duman sa mga day pa nakaka-register hanggang sa mga oras na ini. Salado po kang Commission on Elections, sabi Congressman Pido. That's true, Henry. So as not to, disenfranchise millions or hundreds of thousands of Filipinos who are first-time voters, dapat i-extend tabi ni Henry. Yes. Okay. Very good. Kung din akong hapot tungkol dyan, pero gusto kong isingit po sa imo ini. I do not to kung may information ka. Tapi may baga kauron so mga taga DOTR, di ba? Pag nag-desire secretary to God, na ilingta ka na nakakasabay ka sa Oruro Ninda. No rin po talaga ang gari. May informasyon po kamo tungkol sa pagbubukas kang airport digdi sa Alobo, sa Bicol International Airport. Is this talaga on October 7 or 8? As scheduled, Tabi, Henry, sa nasambit mong petsa, iyuman po giraray. Okay. Until announced na diretso or day pa kaya. So halat-halaton ta po. Ako po talaga, iyuman ang sa kuyang pinangangaputan dahil iyan so tataramon kang pamayo kang DOTR na ma-operate marisibiki domestic flight ang Bicol International Airport. But until then na magpaluwasin da kipahayag na inidagos or ipapag-uktaba, halaton ta na lang po ang DOTR, tabi, Henry. Yes, okay. Kung din na po kung hapon, unless na kamo po sa Ako Bicol, may announcement tabi sa publiko. Go ahead, tabi. Mayo naman po, Henry, yan lang ang sa tuyang mga kasibutan mo niyan sa Kongreso wherein we want to, afford the opportunity ang sa tuyang mga first-time voters and all who have not yet registered the opportunity to choose their own leaders by registering as a voter for the 2022 presidential and local elections. Salamat, Tabi, and Marinaldo, Henry. Yes, sir. Thank you so much. Mga tugang Congressman Alfredo Garbin Jr. Tungkol dyan po sa extension kang voters registration talado po kan Commission on Election.